Nongere mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane kandi mudukurikiye muri mu mpande zitandukanye imbere mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, namwe mudukurikiye muri Bwotamasimbi, umugabane wa Buraya ndetse n'umugabane wa Amerika, by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbabwira ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame atunguye mu buryo bukomeye igikomangoma Prince Charles ndetse n'umufasha wacyo. Mu buryo rero butunguranye, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba yatunguye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko hari ibindi bintu bibaye bikomeye cyane muri uko guhura kwabo, nibyo ngiye kugarukaho. Ariko mbere gato yuko mbigaruka muri rusange, reka mbanze mbabwire mu yandi makuru y'inshamake, amakuru akomeje kugenda avugwa. Murabizi ko ku munsi w'ejo nabagejejeho inkuru yavugaga yuko uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, witwa Barack Obama Pluto, yavugaga ko habaho ibivejuru cyangwa se aliens. Obama rero yisobanuye ku bivejuru aliens nyuma yo kuvuga ko bibaho. Barack Obama wahoze ari perezida wa Amerika yasobanuye ko amahirwe ko isi yaba isurwa n'ibiremwa byo mu isanzure bizwi nka aliens ari make, nyuma y'uko ibyo yari yavuze mbere kuri ibyo biremwa bitavugwaho rumwe bikuruye amatsiko ya benshi. Kuwa gatandatu mu kiganiro cya podcast gikorwa na Brian Tyler Cohen, Obama yagize ati bibaho ariko ntabwo nabibonye. Yongeye ati ntabwo bibitswe ati muri Area 51 aha hantu munsi y'ubutaka ati habyo ati hari keretse habaye ati babaye barabihishe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Area 51 ni ikigo kibanga rikomeye cyane kigenzurwa n'ishami ry'ingabo zo mu kirere ry'igisirikare cya Amerika, hakorerwa amagerageza atandukanye ndetse n'imyitozo. Obama yavuze ko mu mibare hari amahirwe ko hari ubuzima ahandi mu isanzure, ariko ko nta kimenyetso cyabwo yabonye igihe yari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuwa gatandatu Barack Obama yasubije kiriya kibazo mu buryo bwo kubazwa ndetse no gusubiza vuba vuba. Aliens zibaho, niko Cohen yamubajije nk'ikibazo cya mbere muri ubwo buryo bw'ikibazo n'igisubizo vuba vuba. Igisubizo yatanze cyagarutsweho n'ibinyamakuru byinshi cyane kandi benshi bakigarukaho ku mbuga nkoranyambaga, ibyatumye ku cyumweru kuri Instagram asohora inyandiko yo gusobanura igisubizo cye. Nari ndimo ngerageza kandi kuguma mu murongo w'imitekerereze iribazwa ati rya vuba vuba, ariko kuko benshi ati babyitayeho reka nsobanure, niko Obama yanditse kuri Instagram. Mu mibare isanzure ni nini cyane ku buryo amahirwe ashobora ko hari ubundi buzima aho hanze, ariko intera iri hagati ya system z'izuba, izuba n'imibumbe ati irigaragiye n'izindi ati ni nini cyane ku buryo amahirwe ko twasuwe n'ibinyabuzima bindi byo mu isanzure ni make, kandi nta gihamya nabonye mu gihe nari perezida ko ibyo biremwa aliens byaba byaratugezeho rwose. Barack Obama wabaye perezida wa Amerika kuri manda ebyiri hagati ya 2009 na 2017, mbere yigeze no kuvuga ko kuri biremwa n'ibigendajuru bizwi nka UFO cyangwa se Unidentified Flying Objects. Muri 2021 yavugiye kuri televiziyo ko ubwo yajyaga ku butegetsi yabajije niba hari laboratoire ihari aho tubitse ibimenyetso bya aliens n'ibigendajuru bitazwi. Yagize ati bakoze ubushakashatsi buto maze igisubizo kiba oya. Gusa nanone yakomoje ku mashusho yafashwe ibigendajuru biri mu kirere byari bitarasobanuka icyo gihe nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Baya makuru mu buryo bw'incamake kugira ngo tugaruke kuri Perezida Paul Kagame, reka mbabwire ko hari amakuru avuga yuko ubwato butwara indege z'intambara n'ibitwara ukirimbuzi bwa Amerika bwitwa Abraham Lincoln ubu buri mu nyanja y'Abarabu ku ruhande rwa Oman, nk'uko amashusho y'icyogajuru byerekana. Igisata cya BBC Verify kimaze kandi ibyumweru gikurikirana ibikorwa bya gisirikare bya Amerika mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati, mu gihe Washington ikomeje kandi kotsa igitutu ubutegetsi bwa Iran kuri gahunda yabwo y'ingufu za nucleaire. Nyuma y'amakuru ko ubwato bwa USS Abraham Lincoln bwageze mu karere k'ikigobe Gulf Region ku 26 Mutarama, ubwato bwari butarongera kandi kuboneka mu mashusho y'icyogajuru kugeza ku munsi w'ejo bundi ku cyumweru. Ku isesengura ry'amashusho atangwa n'icyogajuru cyitwa Sentinel 2 agakoreshwa hanini mu kureba amato mu nyanja, BBC Verify yabashije kandi kubona no kumenya Abraham Lincoln mu nyanja y'Abarabu iri kuri kilometero 440 uvuye ku mwaro wa Oman. Abategetsi ba Amerika bavuze ko ubundi bwato bwabo bwa kabiri bwa USS Gerald R. Ford nabwo bwoherejwe ngo busange Abraham Lincoln hamwe n'ibindi bikoresho bya gisirikare kandi vuba byoherejwe muri aka karere.
Perezida Donald Trump yaburiye ko byaba byiza ubutegetsi bwa Iran buvuyeho, ariko ku rundi ruhande impande zombi zikomeje ibiganiro bigamije gusaba Iran guhagarika gutunganya ubutare bwa uranium bukagera ku rwego bivamo ibisasu kirimbuzi. Iran ivuga ko gahunda yayo yo gutunganya ubutare bwa uranium itagamije gukora intwaro kirimbuzi, ahubwo gukora ingufu za nucleaire zifashishwa mu bikorwa by'iterambere nk'amashanyarazi ndetse n'ibindi. USS Abraham Lincoln bwubatswe mu gihe cy'imyaka 4 butangira kandi gukora mu mwaka w'1988 bupima toni hafi 100,000 z'uburemera. Uretse indege z'intambara bufite kandi ubushobozi bwo kwikorera no kurasirwaho ibisasu bya kirimbuzi. Ubu bwato bufite uburemere bwa metero 330, nibwo bwa mbere kandi bwagize ubushobozi bwo kugabwaho, bwo kugwaho ndetse no guhagurukiraho indege z'intambara kabuhariwe F-35C Lightning II fighters. Bufite ubushobozi kandi bwo kumara amasaha 16 muri operation budahagaze. Ushobora kandi kugendera ku muvuduko wa kilometero 56 ku isaha, kandi kuko bukoresha ingufu za nucleaire bushobora no kumara imyaka 20 bugenda mu nyanja budakeneye ibitoro, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Reka rero tujye ku nkuru ivugwa kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame i Washington DC. Amakuru avuga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame, bivugwa yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagaragaye aganira na Prince Harry ndetse na Meghan i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byagenze gute rero? Reka mbibabwire. Mu mpera z'icyumweru i Los Angeles, Perezida Paul Kagame yitabiriye umukino wa NBA All Stars 2026 wabereye kuri Entry Dome, aho yagaragaye aganira n'ibyamamare bitandukanye birimo na Prince Harry n'umugore we Meghan. Usibye gukurikirana umukino, Perezida Paul Kagame yahuye n'abayobozi kandi muri siporo ndetse n'abacuruzi barimo Steve Ballmer, nyiri ikipe ya Los Angeles Clippers muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiganiro byabo byagaragaje kandi umubano ugenda wiyongera hagati y'u Rwanda na NBA, harimo ubufatanye bwatangiye kandi umwaka ushize hagati ya Los Angeles Clippers ndetse na Visit Rwanda. Perezida Paul Kagame kandi yabonanye na Adam Silver, komiseri wa NBA, ndetse na Mark Tatum, komiseri wungirije wa NBA muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baganiriye ku bufatanye bw'u Rwanda bumaze igihe kinini cyane na NBA, ndetse n'uko bakomeza kandi ubufatanye mu guteza imbere impano ya basketball n'urubyiruko muri Afurika. Bunguranye kandi ibitekerezo kuri shampiyona ya gatandatu ya Basketball Africa League BAL itegejwe mu minsi iri imbere, izasozwa na BAL Playoffs i Kigali kuva ku itariki 22-31 Gicurasi 2026 mu Rwanda, ubwo mu kwezi kwa gatanu. Hanyuma rero mu makuru akomeje kugenda avugwa mu karere ka Nyarugenge, biravuga ko umugore ashinjwa kwica umwana abereye nyina wabo. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Nyarugenge bukurikiranye umugore w'imyaka 34 we yakubise umwana abereye nyina wabo w'imyaka 11 bikamuviramo urupfu, amukekaho rero kuba mu bihe bitandukanye yaramwibye amafaranga. Icyaha akurikiranyweho cyakozwe ku itariki ya 23 kwezi kwa 12 2025 mudugudu wa Gashiha, akagari ka Kagina, umurenge wa Kicukiro, mu karere ka Kicukiro. Mu ibazwa rye, nk'uko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ivuga, uregwa yemeye icyaha akurikiranyweho, avuga ko yakubise uyu mwana inkoni nyinshi akamukekaho kumwiba amafaranga. Avuga ko nyuma yo kumukubita umwana yarembye, akamujyana kwa muganga akamugezayo yarangije gupfa. Yongeye ko nyuma yamujyanye kandi iwabo mu karere ka Huye, akababeshya ko umwana yakoze impanuka agahita apfa. Icyaha cyo gukubita no gukomeretsa byateye urupfu uregwa akurikiranyweho guteganywa kandi kiganishwa ingingo ya 11 itegeko 059/2023 itariki ya 4 ukwezi kwa 12 2023 rihindura itegeko 38/2018 ryo ku itariki 3 ukwezi kwa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu Rwanda. Mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko abanyekongo hafi 100 birukanwe ku butaka bwa Zambia. Umukwabo ukaze wakozwe mu mpera z'icyumweru gishize n'ishami rishinzwe abinjira n'abasohoka muri Zambia mu mujyi wa Ndola, watumye hafatwa kandi abanyegihugu barenga 80 b'abanyekongo, bamwe muri bo kandi bakaba barirukanywe muri Zambia. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace agera kuri Radio Okapi bitangaza, abo bantu bashinjwa kuba ari muri Zambia mu buryo butemera amategeko. Abategetsi ba Zambia kandi bagaragaza ko abantu barenga 170 mu bihugu bitandukanye bakekwa kuba mu gihugu mu buryo butemera n'amategeko.
muri bo harimo kandi abanyekongo bagera kuri 80 barimo impunzi. Iki gikorwa cyateye inkunga n'izindi nzego zishinzwe umutekano muri Zambia kibasiye uturere twinshi cyane twa Ndola nka Hillcrest, Mitengo, Kwama, Kanshenshi ndetse na Dola Hill. Irindi ngingo kandi tukiri muri amakuru akomeje kugenda avugwa, tugiye ku kimakuru BBC mbabwire ko Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko azagira uruhare mu buryo kandi butaziguye mu biganiro byo ku rwego rwo hejuru hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye na gahunda ya nuclear ya Tehran iteganyijwe kubera kuri uwo kabiri i Geneve. Yongeraho ko yizera ko Iran kandi ishaka kugirana amasezerano. Trump yabwiye abanyamakuru bari mu ndege ya Air Force One ati nzagira uruhare muri ibyo biganiro mu buryo butaziguye kandi bizaba ingenzi cyane. Udushya turimo twiyongera mbere y'ibiganiro mu gihe Amerika kandi ikomeje kohereza amato y'indege z'intambara mu burasirazuba bwo hagati. Abategetsi ba Amerika kandi babwiye ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza ko ingabo za Amerika zirimo kwitegura ku kintu icyo ari cyo cyose mu gihe ibiganiro byananirana. Abajijwe ku bijyanye n'amahirwe yo kugirana amasezerano, Bwana Trump yavuze ko Iran imaze igihe kinini cyane ihanganye cyane mu biganiro, ariko yize ku byavuye mu mpeshyi ishize ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabaga ibitero bya bombe ku bigo bya nuclear bya Iran. Trump yavuze ko muri iki gihe Iran yari ifite ishyaka ryo kuganira. Trump yongeye ati sinekereza ko bashaka ingaruka zo kutagera ku masezerano mbere y'uko Amerika kandi igaba ibitero muri Kamena ukwezi kwa gatandatu. Ibiganiro hagati ya Amerika na Iran ku bijyanye n'intwaro za nuclear byaba byarahagaze kubera icyifuzo cya Amerika cyo gusaba Iran guhagarika gahunda yayo yo kuvugurura ibintu. Amerika ibona nk'inzira ya Iran yo gukora intwaro za kirimbuzi. Twashoboraga kandi kugira amasezerano aho kohereza intwaro za B2S kugira ngo zisenye ubushobozi bwayo bwa nuclear. Aya makuru kandi akomeza intwaro za nuclear cyangwa se za kirimbuzi ati twashoboraga kugirana amasezerano aho kohereza intwaro za B2S kugira ngo zisenye ubushobozi bwayo bwa nuclear. Ku rundi ruhande rwayo, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zititaye ku gitekerezo gifatika ku bijyanye n'ibiganiro na gahunda ya nuclear ya Iran. Mu zindi nkuru rero zikomeza kugenda zivugwa, Ukraine yugarijwe n'ibibazo bikomeye cyane by'igabanuka ry'abaturage biyongereye kubera intambara iki gihugu cyatewemo n'Uburusiya. Umusirikare wa Ukraine witwa Maxim ntabwo afite ikibazo cyo kuganira ku ntanga ze. Mu by'ukuri yifuza ko igisirikare cya Ukraine cyaganira ku burumbuke bw'abasirikare b'icyo gihugu cyangwa se nibura bakabitekerezaho. Abagabo ati bacu barimo gupfa, urubyaro rurimo kandi gucika, ibi biragaragaza akaga igihugu cyacu kirimo. Ibi ni byavuzwe n'umusirikare kuri telefone wari hafi y'umurongo w'intambara y'Iburasirazuba. Uyu mugabo w'imyaka 35 y'amavuko avuga ko ubwo yagarukaga mu kazi avuye mu kiruhuko vuba aha, umugore we yamwemereye kujya mu ivuriro ry'i Kiev agasiga intanga ngo zikonjeshwe zibikwe. Iki gikorwa cyashyizweho ku buntu mu rwego rwo gufasha abasirikare. Mu gihe Maxime yishwe mu ntambara, umugore we yashobora guterwa izo ntanga akagerageza kandi kubyara umwana w'umugabo we. Avuga ko intanga ze zikonjeshejwe zishobora kandi kuba ingenzi mu kubaka umuryango nubwo we yaba atakiriho. Ati waba uri hafi y'umurongo w'intambara cyangwa se ibirometero 30 cyangwa 80 inyuma, nta gihamya cy'uko ufite umutekano. Bisobanura ko duhangayitse kandi ibi bishobora kandi kugira ingaruka. Ubushobozi bwawe ati bwo kuboneza urubyaro buragabanuka. Niyo mpamvu rero tugomba gutekereza ku hazaza y'igihugu cyacu. Amavuriro yigenga y'uburumbuke yatangiye kandi gutanga ibyo bita kubungabunga intanga ku bakozi ndetse n'abagore muri 2022 ubwo Uburusiya bwagabaga igitero kuri Ukraine. Abasirikare ati bemerewe gukonjesha intanga zabo cyangwa se amagi yabo ku buntu mu gihe baba bakomeretse cyangwa se bagize ikibazo mu buzima bwabo bw'uburumbuke. Ukraine imaze gupfusha abasirikare 55 ku rugamba muri intambara imaze imyaka 4 nk'uko Perezida Volodymyr Zelensky w'iki gihugu aherutse kubitangaza muri uku kwezi. Duhindire rero ingingo turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Duce mu gihugu cya Zimbabwe, mbabwira amakuru aturuka mu gihugu cya Zimbabwe aravuga yuko abarwaniye ukwibohora bariko kandi barondera kuzibira Perezida Mnangagwa ashaka kongereza ikiringo ciwe. Umugwi w'abakukuruke barwanye urugamba rwo kuboza igihugu muri Zimbabwe bituye sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ushaka kuzibira umugambi wa leta wo guhindura ibwirizwa shingiro mu ntumbero yo kongereza ikiringo
c'umukuru w'igihugu n'ic'ishinga amateka kikava kandi ku myaka 5 kigashika ku myaka 7. Uno murwi w'abakukuruke kandi batandatu bagwanya urugamba rwo kwikukira mu myaka y'1970 bavuga ko umukuru w'igihugu adashobora kandi guhagararira umugambi wo kongereza ikiringo ciwe wenyene ubwiwe. Umunganizi wabo mu vy'amategeko witwa Love Moa Maduku yabwiye BBC ko mu gihe kandi umukuru w'igihugu ari we yuhagararira integuro yo kongereza ikiringo ciwe azoba ariko aharanira inyungu ziwe aho guharanira inyungu z'abanyagihugu. Ni nyuma yuko iyi neguro yemejwe n'inama shingiranganje mu ndwi iheze, ikaba kandi yashikanywe mu nama nshingamateka ejo kuwa mbere kugira ngo yemezwe, aho amatora ategekanyijwe muri 2028 yoca yungururizwa muri 2030. Iyi neguro itegekanya kandi ko umukuru w'igihugu atorerwa n'inama nshingamateka aho gutorwa n'abanyagihugu bose. Leta kisigura ivuga ko izimpinduka zovanaho ico yita icuka kibi ndetse cyo mu matora. Itegeko rivuga ko izimpinduka zitegerezwa kwemezwa amatora ya kamarampaka hagati aho referendum. Ubushikiranganje w'ubutungane Ziyambi bigeze kuvuga ko abanyagihugu bazoba bafise iminsi 90 kugira ngo bashikirize integuro nzabo imbere yuko inama nshingamateka ikora amatora yo kwemeza canga guhakana izo mpinduka mu gihugu ca Zimbabwe. Perezida Emmerson Mnangagwa yashitse ku butegetsi mu Munyonyo 2017 inyuma yuko uwari umukuru w'ico gihugu Robert Mugabe atanze ibihoho ku gitsure c'abanyapolitike, bikaba ngombwa ko igisirikare kivyinjiramwo. Yatsindiye ikiringo kigira kabiri c'umukuru w'ico gihugu mu matora muri 2023. Indorezi mpuzamakungu zavuze ko yaranzwe n'utunenge dukomeye cane muri ico gihugu ca Zimbabwe. Hanyuma rero umunyamakuru akomeza kugenda avugwa, biravuga yuko witwa Mike Tyson agiye kurwana witwa Floyd Mayweather, umukino ugomba kuzabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uri umukino ukomeye cyane uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Witwa Mike Tyson. Ivyamamare mu mukino w'iteramakofi Mike Tyson ndetse na Floyd Mayweather biteganyijwe ko bazakina umukino wimurika muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa 4 nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru The Ring Magazine. Mike Coping, umwe mu banyamakuru bazwi b'umukino w'iteramakofi, yatangaje muri icyo kinyamakuru ko uyu mukino uteganyijwe tariki 25 Mata ahereye ku makuru ahabwa n'abarimo kuwutegura. Mu cyumweru gishize Mike Tyson yatangarije ikinyamakuru cy'imyidagaduro TMZ kuri uyu mukino ati yego uzaba, ati gusa igihe naho uzabera byari bitaramenyekana. Umukino w'imurika cyangwa se exhibition bout usobanuye ko utabarwa mu mikino yemewe w'iteramakofi n'umwuga. Tyson na Mayweather bafatwa nka bamwe mu bateramakofi baranze imyaka 20 ishize mu byiciro bakinagamo mbere yuko bakukuruka bagahagarika gukina by'umwuga. The Ring ivuga ko imikino uzaba mu rwego rwo kuzirikana umurage wa Rambo in the Jungle imyaka 52 nyuma yaho. Rambo in the Jungle n'umukino umwe mu yamamaye cyane ku isi n'iteramakofi wahuje icyamamare Muhammad Ali na George Foreman uza ubera Kinshasa mu cyahoze ari Zaire de Repubulika Demokarasi ya Kongo yategekwaga na Perezida Mobutu Sese Seko. Asubiza kuri inkuru, Nzanga Mobutu, umwe mu bahungu ba Perezida Mobutu, yatangaje ku rubuga rwa X ko nishimiye cyane kumva inkuru ikomeye itangazwa na Mike Coping. Mike Tyson myaka 59 yahoze ari nimero ya mbere ku isi mu baremereye, nubwo yakukurutse muri uyu mukino kandi aracyagerageza kwibonekamo. Muri 24 yakinye mukino na Jake Paul warebwe n'abantu miliyoni 100. Mayweather myaka 48 nawe ni umukukuruke mu iteramakofi yahagaritse gukina ataratsindwa umukino n'umwe, amaze no kwegukana amakamba y'uwa mbere ku isi mu vyiciro 5 by'amateramakofi b'ibiro bikeya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ari ibyo ngibyo bakomeza kugenda bivugwa.